Tariki ya 30 Ukwakira duhimbaza Abatagatifu, Zenobi umwepiskopi n'uwahowe Imana, Zenobia uwahowe Imana, Theonesti umwepiskopi n'uwahowe Imana, Ukwakira uwihaye Imana, Serapio umwepiskopi, Lukani na Luperiko uwahowe Imana. Mutagatifu Angelo wa Acri umufransisikani yabayeho ahagana mu mwaka w'1669 kugeza mu 1739. Mutagatifu Angelo wa Acri yavukiye muri Karaburi mu 1669. Ababyeyi be barabakene cyane. Angelo ariko abona umufransisikani umwigisha, abari nawe umutoza kare urukundo rw'ububabare butagatifu bwa Kristo no guhabwa kenshi penitensiya n'Ukaristiya. Yinjira mu bafransisikani ubwa mbere afite imyaka 18, ariko rero yarakiri umupfu. Bamwirukana kenshi agaruka iteka. Ubwa nyuma agaruka agarutse, aba urugero rw'abandi muri byose. Aho aherewe ubusaserdoti, aba umumonaki witanze koko, Yezu ubwe abimushimira amubonekera. Yabanje kurushywa no kwigisha, nyuma Yezu abimufashamo, aba umuhanga cyane wemerwa kandi uhururirwa n'abantu benshi kubera inyigisho ze. Abantu yagaruriye Imana muri Karaburi ntibabarika. Kunda Imana utiziganya nta kizakunanira. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. Ku murwa witwa Eje muri Sirisi turahimbaza Abatagatifu Zenobi umwepiskopi na Zenobia mushiki we bahowe Imana ku ngoma ya Diocletian. Ku nkiko za Venesiya ku murwa witwa Arutino turahimbaza Mutagatifu Theonesti umwepiskopi wahowe Imana yapfiriye Imana yishwe n'abariyani. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na komisiyo y'itumanaho ya Paroisse Crete Congo Nil. Murabyumva mu ijwi rya Andre. Mugira amahoro.